साहा रैमायाखे गोमाय थांदि थाफ्ला चावे कमरदि सुनरदि सिनि मानथाय सिनि तंथाय रांसाहा रैमायाखे गोमाय थांदि ताके बेंदि लामाव नखा समसावै फेरांखौ बिबो सोंथाय किरिलिया लामा हिमतिनि बुसु हाबिबो लामताय करलिया गुबै कथमा सैयै खोलाङो खाखोलामनि थैबाय जोंनो रोदि सिनि मानथाय सिनि तंथाय रांसाहा रैमायाखे गोमाय थांदि ताके बेंदि लामाव देवनागिरी न कैंसल खाया बगे संतिनो लामा अंखरो जों देवनागिरी न पढ़ना किसा कष्ट अंगो अमागै संतिनो जगह आंगयो जों रोमान स्क्रिप्ट लागे थें परमा बाबो सुंदा नांगो ने नंखाय रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जों रोमान स्क्रिप्ट मांगा तेबो पढ़नानै आरामनाय आव जे पढ़ना गाबो डिफिकल्ट अबन बागै जों दाबो लामा रियली हेल्प खाले दङ Ngoro kumulong Adisa kumulong division tinis ngoro main sini isu hungke we want roman script so sing development no sing kosin nai mia gaka sa tiprasa gobang ma kobrok sanai rong ni interest kha roman script tai aboni bagi sing tini oro rally kha doman rally khai tongo tai sing oppose khayo o development script no borok je implement khanya nai tongo ni abono stop khanyang trong nei sing tini oro rally tabuk sing khai tongo Kina honor ni aje roman script tabuk to official ibabe khainan bage pok alagjak abun pore next step bahai ke nor borok no official je process soli dong na bahai ke protest khainan no sung suja kok sanam sungo tabuk borok je step namane abo buzarte abo kha abo to implementing yakho implementing ya sing sekang sung obono kasuna bagenya sung tini o ground no khorei tini rally khaima tong angke te kaisa sanam sungo borok jodi obono step na hari tebo माने खलायनानै बागै साइटक सुगैन दं खांखा जों आप्रो निलाखौ दंला जों तेबो गोबां माखे सारा त्रिपुरा गोलैरुबै जों तेबो रेलि खायनानै कटर खायनानै बाध्यता मांनाय अबाहाय aboni bisingo norokne artisan ingene a je brokni committee je request rohjamani tebo nagari thung mani abrong tin nor kun program sara salai jaka dasu jara tita जों kok salaimaya ko tobo जों right to information अबाहाय के नानानि बागै जों तेबो साइटक दं बिसिंतै माने सब इनभल्व दं आरो bo emla tebo involved tong clearly ti nanan bagai sing abo tabu bo chesta khalai tong bising tei obahay kino hambai chini media friends no actually sing tini o jaga rally khlailekha mass rally chini IPF tini student wings artisha borok tini rally khlailekha rally khlaimani main karon kai borok chini je roman script dirgo din romoi chini tripura ni tripura sarok roman script bagi je andolon khlai tongmani taw phana abo settling yakho taw phana controversy khlai tongkho er moddhe se bisingo koekdin seka chini farokse MLA Dr. Otul Deborma borongganang MLA bini torof theke bini uddoge kaisa memorandum rejakha je kok borok language no roman kok borok language no devanagari script bai sijaknani ungthung abo to chini tripura sarok ni kepala bellekhno wana ma singcha abo pherang kong hayin kha karon jeng 1968 ni simi roman script no tui tripura ni tripura sarok andolon khlai phemeni birat kaise itihas tongo er moddhe roman script no adopt khlainani bagai tripura ni itihas koyekta chini jeng nukha je koyekta jaga commission achukha jemon যতটুক আং মুইতুমানো আবরনি বিসিঙ্গ 1990 অর্থাৎ 1990
1 तारिख जुन थैथांजानाय बरं गोनां जोंनि सामाचरन त्रिपुरा बरं नुजाबकुंनाय बिनि नेतृत्वे कायसा कमिशन भाषा कमिशन सनामजाखा ब 1991 मार्च मासाव साबमिट खायखा आबो बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट नि फेभारानो बिनि रिपोर्ट बजे साबमिट खालामनि आबोनो कारि बाहायनो हायनो हाय 2004 17 तारिख जुन त्रिपुरा उपजाति भाषा कमिशन हनायते कायसा कमिशन सनामजाखा आबोनि चेयरमैन हंकाय प्रोफेसर पवित्र सरकार ब साबमिट खायखा 5 तारिख आगस्ट 2005 बिनि रिपोर्ट मुताबिक ब अबनो साका जे ओ राज्यनि बा ओ हानि त्रिपुरा सारक बरनि कक बरकनि जे स्क्रिप्ट बरक रुमाननो प्रिफेयर खायो बा रुमाननो बनि सपोर्ट खायो अबहाय बार बार कमिशन आसुगै रुमान स्क्रिप्ट नि फेभाराव रिपोर्ट साबमिट खायजामोन उलब ताबुकसाक पर्यन्त आबनि सल्यूशन इंगिया आबनो तुइसे चिनि त्रिपुरा सारक चिनि त्रिपुरा नि त्रिपुरा सारक जतन बखा दुजा कारण भाषा एमन एक सेंसिटिव मैटर जे आबनो केबो आघात खाइमे आइछि मातृभाषानिकाय निजिनि बुमानि खाख्लाबनि दूधनि समान आबनो पर्यन्त जों कन्ट्रोभार्सि खालायजागै ताबुकसाक पर्यन्त जों आबनो सेटल खालाय रजागिया एर मध्य से ताबुकाय साखा फाइका तामते कायसा देवनगरी फैरे चिनि स्टूडेंट रक चिनि चराय रक नॉट ओनली स्टूडेंट अकरा चाकरा बेबाग न जों देवनगरी स्क्रिप्ट कुनो चिनि इंट्रोड्यूस करे परिचित करे जों बाकी देवनगरी स्क्रिप्ट पढि मानायबा अब आं साया आनि समग्र त्रिपुरा सारकनि क चिनि स्टूडेंट रकनि क 12 लाख त्रिपुरा सारकन 99% जों देवनगरी नायो रोमान स्क्रिप्ट नायो आबुनि बागै चिनि आति सारक IPF नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विंग संगे बरक दिनी अबनि तीव्र प्रतिबाद जानका जों आबनो प्रत्याहार खालायनानै बागै जों रिक्वेस्ट खायनाय मीडिया नि बिसिंतै चिनि माननीय जे अतुल देव बर्मा MLA बजे साइतमनि बाबनो इमिडिएट आबनो प्रत्याहार खायनानै निंथुं बिनि जे कक सामनि आबो चिनि जातिनि विरोधी चिनि स्वार्थ विरोधी आबनो जों कोन मते एक्सेप्ट खालायनाय मेया गाबोन बागैनो चिनि आति सारक तिनो जागा सारा त्रिपुरा बेपि बरक जतनो अबायके चिकन बनि रिजनल वाइज बरक प्रोटेस्ट रैली खालायतङ तिनि खुमलङ बरक खालायके आं चिनि IPF तिनि तरफ थेके चराय परि तङै रंनो बले हामबायरुव बरकनि मायने सेन्स दङ बरक स्पेशली बरक निजिनो साव जों रोमान स्क्रिप्ट नायो जों देवनगरी नाया काजे चिनि IPF तिनि तरफ थेके बरकना हामबायरना मचङ आर हामबायरना मचङ चिनि मेडिया बन्धु रंनबो नरक ओ जागा टाइम इनभेस्ट खायमेन बागै हामबाय